Matul dan it-tmiem il-ġimgħa fil-Padiljun f'Qali għall-ewwel darba Malta ospitat il-Kampjonat tan-National Basketball Training Center Central Europe League l-NBTC. Dan huwa kampjonat tal-basketball ta' taħt 19 sena għal komunitajiet Filippini li jgħixu f'pajjiżi Ewropej. Il-pajjiżi li qed jikkompetu huma Malta, ippreżentat mill-Maharlika Sports Club Malta, ir-Renju Unit, Franza, Ġermanja, l-Awstrija u l-Italja. What we do in Maharlika Sports Club is we are the one to host this for this year, first time to host this big event in Malta, and then hopefully in the future we'll have more bigger events the same like this. Dan il-kampjonat beda fl-Italja fl-2016 għal komunitajiet Filippini li kienu jgħixu hemm u spiċċa biex kiber madwar l-Ewropa kollha fejn issa qed jipparteċipaw ħafna iktar żgħażagħ. Il-plejers tal-pajjiż li se jirbaħ dan il-kampjonat tal-basketball se jieħdu sehem fil-kampjonat nazzjonali f'Manila fil-Filippini is-sena d-dieħla. For today, we have a big event like Central Europe NBTC qualifiers, and this is about like playing with the under-19 Filipino, but this one composed of 6 teams around the Europe,